Thokozani sanibonani dumela ngapshini and alolo bulisalana Inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD. Mkhulu Hoti namhlanje siyakubona uzile ufaka ikipe ishayenayo kwenze njani? Ama bling bling. That's how I am. Mamela ngwaneso. Ngilafa wena. Ngilafa uzokusiza. Njengoba ungibona nginje ngumuntu oyenza ukuthi abantu baphile impilo engcono. Mntaka baba ayikho igama izokwenza uphile impilo engcono. Impilo engcono uzoyiphila wena uma ufuna ukuyiphila. Uma wena usitshela ukuthi usazomela ukuthi kukhipha ipresident ethize. Mina any president engafika ihlale la eSouth Africa nangathiwa ngisho nomakhelwane wami upresident ngiyomjabulela because I didn't get cynics into it. Nangathiwa ngisho nisithe sami esikhulu president angina stress because of kuyayithebelitsa. Manje nawe njengoba umuntu utlamethe uyithebelitse. And uzisebenzela noma uzisebenza needs you to attain some spiritual powers. Those spiritual powers zizokwenza ukuthi ube namandla. But uma umuntu uthi wena awufuna ama spiritual powers, believe you me, impilo yakho ungayicounta from 2010 till now akusi nix. Hasi nix. Uphilo bawo from 2010 till now hasi nix. Number 2 bakhe utseni lebona. Akekho umuntu ogijima ngizike ngigijima ngalo. Bonke mangihlangana bathi baba nabafazi bakho namantombazana khona baba abana choice. I-level le uNkulunkulu angibeke kuyo because of attaining some spiritual powers. Ne level lebo nabaphila kuyona ayibayenza ukuthi bangangibiza ngegama. Ngisho abantu of which bengifunda nabo the very same class. Abantu of which bengidla nabo ngebreak. Abantu of which ngaya nabo university. Abantu of which mina ngaphila nabo. Akekho umuntu one right ukuthi angibiza ngegama. They know. Umungathi baba uthi mkhulu, umungathi mkhulu uthi ta. Awu ta Hoti. Kusho into enentshebe ngako kuneyami. Awu ta Hoti ke wala mfana. Awu ta Hoti. These things aziyenzwa ukuthi wena umuntu. Khona into enye special njengawe or noma kunani special. Zenza nje into eyi1. The spiritual powers of which uma umuntu ozibiza ngendoda kumele wa-attain. I'm telling you the truth. Iwona yenza ukuthi ube namandla. You can imagine ukuthi Inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti, rightly because of nginomuthi ngiyasebenza nginjani. Uma umuntu efuna ukubona uHoti, balindele ukubona indoda enomkhaba. Uyabona hunk umuntu othi uma ngivela amantombazana athi but akusinto etholayo. uHoti nje mevela nawe uyamangala ukuthi hayibo kwalo ukuthi siyakumkhulu kanti kuthena apha kwenze njani uma ngalo ukuthi uyena umkhulu lo. Ngikutshela ukuthi even on Sunday makumele ngizopreacher for abantu, you'll get to see ukuthi abantu uma ngindlula they don't see ukuthi uyena uHoti because ngifika bonke abantu benkonzo bekhona, they'll be just normal bangidlula. Uma ngizongena ngamagaloro what yena mutho wake na mprofeta jwale matla modimo a tsamale batho ba modimo dumetseng ra tsamele bona go sona fela Jesu Christ na sena tshobotsi kade ngena ntsobe ukuthi lo muntu lo ngawumuntu ongapholisa abantu kungawumuntu ongasiza abantu. Uma kuthiwa umuntu usiza abantu bafunda otende enomkhaba omkhulu enenyawo elide kiki lanze lishebilwe tsiwe jwale ngwaneso le ha wena uma umuntu ntombazana yami sisi wami mama wami gogo malume bawomnqane uma ufuna ukuphila impilo right, uma ufuna ukufika to a point ukuthi ufuna ukuba right, listen to me very carefully. Ngifuna ngizwe kahle. Make sure ukuthi uzimandakanyisa uzihlanganisa nodokotela uHoti Inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti. Then I'll make your life a better something. That's something of which I can assure you. Uma ungasihlanganisa nami ngizokushintsha impilo yakho ibe a better something. Because of uma umuntu ngutshela iqiniso into ezokwenza ukuthi uphile ngcono imali. Ayikho enye into. Mkhulu ngivuke ngiphethwe yiso mangivuke ekseni ngivuke indlebe zami zibhlungu. Wena hamba eclinic. Mkhulu ngivuke inyawo zami ngathi mangiganda kubuhlungu. Hamba kudokotela akhona ama GP. Sika kimi ngento lezo. Mina lana I want people of which bathi I want ukuthi ngibe nemali. That's it. Uze umuntu asuke kwakhe enyangeni athi uhlele ipeni la kwispinal cord. Utlametse nina ki Dr. Hoti ngina kumuntu onepeni la kwispinal cord.
uhlula fela kuya doctor ifile yuthusi mina ngisebenza into lezo umuntu athi mayiphefumula ngathi amakhala akaphefumuli kamnandi uhloka oxygen hambele bakufake oxygen uzoba right. Mina lana I want people of which bathi Mkhulu ngifuna ukuba nemali. Uma umuntu athi mina Mkhulu ngifuna ungilaphe, angifuna umuntu ogula into eserious. Uma umuntu egula into eserious, it will be something of which ngaphakathi kuyena esiswini noma it will be something of which hey madoda lento yaphuma kwenze njani manje ayisafuni ngikhuluma. It will be of which something ehlele esiswini noma yinto othi umuhambo yeza ukuthi khonto izihambayo ngala or something. Angifune mina umuntu ophethwe la usiya kwakhe azela because of ikhanda. No, I don't work like that. I don't work like that. That's why nihamba inyanga each and every day. Alokethi uphethwe lokho yaninathi icon lento yakho le ngathi kumele uthwase gogo awusukela fela akufaka amadlozi ungenawo. Ingoba inyanga nayo isikhathela isazi ukuthi ngathini kwena ingakathi kumele uthwase gogo ngoba hlezi uphethwe lokho lana ke inyanga YoMpedi Mkhulu wena ngicela ukubona namhlanje inyanga YoMpedi Mkhulu uzinze e131 Marshall Street Johannesburg CBD ila ngisebenzela khona ila ngisiza abantu khona. Ngifuna ungizwe kahle umuthi enguphethe umuthi oserious. Lo muthi enguphethe wangenza mina ukuthi ngishade ngina 23 years emhlabeni. Ngathola ukuthi the way le mali le isingakhona la endlini ayake sanyale mo kuyogcina ngostane sekuthi imali lami iphela nje ebantwini. Lo muthi enguphethe wangenza ukuthi ngishade ngina 23 years. Wangenza ukuthi ngibambe imillion rightly before 24 years. Rightly before 23 years. Ngase ngibambile first million empini yami. So namhlanje nginangakhi. That's why mina I don't believe in a person of which uthi uyavuka uye emsebenzini. I believe ebantwini abathi mina inyanga YoMpedi Mkhulu ngifuna ukuthi umphakamisele business lami likwazi ukuthi libe ngqono. Ngifuna abantu abathi mina Mkhulu ngifuna ukuthi phezulu kwempilo yami imali ibe khona. But you will get ukuthi most abantu abamnyama they believe ekusebenzeni abantu. Nikholwa kakhulu ngokusebenzela abantu. How do I mean by that? Umuntu uzabe rana something like a butchery. You feel good umuhamba uyohola imali engange 2000 noma 2.2 in a retail store. You feel good whenever uma uhleli retail umufaka ama petrol emotweni zabantu. There are more opportunities for you la emhlabeni. Ukuthi ungahlala ubusuku bonke uhlala ukufaka ipetrol. Habathu baqedusecela ihlaka dithunya leja fatsi. Ngafika on one petrol station there was one day ngihamba ngiya eLimpopo. Uma ngifika khona ngathola kungena abantu. Barobetsi bayime ka rumunyane yabona inyane. Bayele bethe ngaphuma emotweni ngidinga ipetrol phela. Mangiphume emotweni ngahamba la eshop he bathu ngikanto izalankamo. Bathu abagayi lena wathile na ukhalile withi. Mangifika ngala bahlala ngakhona ngathi ngathola abantu belele bemile. Barobetsi bayime. Uma usebenza in a petrol station kumele uhlale ufake something like ikepisi so dumulala umuthe ikhamera ingakuboni akusimpilo leyo. These are things of which are happening kubo sisi bethu nabo bhuti bethu. Mntaka baba ngifuna ukukhuluma namhlanje wena umuntu othi mina Mkhulu impilo yami imile ngiyathanda ukuthi nami Mkhulu ngathola imali ngibe namandla. Ngaretire mina emsebenzini right 22 years ngayiza ukuthi I can't do this. Ngasikhoni. Kwatholakala ukuthi benginesiphiyo sami ebesilokhu sikhona uma sikhona ngathi I better ngibuyele futhi esiphiyweni sami ngoba wafika ugogo kimi wathi la kule ndawo ngisakufuna sikunika umsebenzi wena umlungu okwakho ngabuyela back to isiphiyo sami esiphilisa thousands zabantu la emhlabeni. Manje nawe uma uyinyanga umprofeti ufuna ukuthi isiphiyo sakho siwondle ingane zakho siwondle izukulu nezukwana zakho. Contacta Inyanga YoMpedi Mkhulu kula number lawa vela ku screen. I believe ukuthi lana kubonakala i061 272 4272 kubonakala i076 324 8763 kujike futhi kubonakala futhi namanye amanamba. So make sure ukuthi uyangifonela. There is a guy womzulu futhi omunye olambile oheka amanamba ami ka Facebook usadla abantu uzibiza ngoHoti. uHoti yakhona uyamuza ukuthi lo ngintade molo. Bathu babhalwa uma umela lapha endabuko woza la kumina ngunike lento lempande le yokuthi ukwazi ukuthi uphilise abantu. So wena awufune impande yokuphilisa abantu
wena ufuna impande ukuthi uloku uhlele kuma computer ufuna abafana abafreeze ama account wabantu wena ukwazi ukungena ukuzana. That's rubbish and nonsense. Kusho mina Inyanga YoMpedi Mkhulu. Bakwethu uma umuntu usenkingeni yemali, ikhuluma ngabantu abasenkingeni yemali. That's my main topic for namhlanje. Inkinga yemali. Ngisenkingeni yemali Mkhulu. Ngisenkingeni yemali. I want you to hear me very carefully. I'll count some few things for you of which I have, so that kulo msebenzi lo sebenzayo lo kwenza ukuthi imoto yakoleta, indlu yakoleta, ngisho nempahla wadikolota. Nantu ikirekile kabo kayabani na yikena shoponyile. Nakwegalekile khalvana akusawubhula. Mara ke nikireke am sure say 4 actually 1. Akitswa mole ke nikitsa mole ke thore something like 40,000. Mara akikolota. Yinto egcokilwe yakolota. Iphente olufakile uyalikolota. I-underpen ndoda ufaka iboxer but uyayikolota. Iskipa nejezi usifakile ufaka amahudi ufaka amakepisi neck uyawakolota. Iphese iphethe uyayikolota. Yindlu la kulohleli kuyona uyayikolota. Umbhede kusasa uJoshua do angavuka esemnyango uzanda umbhede wakhona. uLouis angavuka esemnyango azanda ifle screen yakhe TV. Ubaba omdala una 46 years usichenya ngokuthi uhlala ku backroom. Ngini? Hayi mina ngithenga iplasma ntwana. Ngiyakutshela, ungeke lapha kwami iplasma. Kusho indoda eneshiscope enempandla. Impandla igcwele ikhanda but umuntu wakho usichenya ngokuthi yena una 46 years uthenga iplasma. Usichenya ngalokho. Umuntu akasichenye ngokuthi ngihlala endlini ebiza imali engange 2.8 million. Ngihlala endlini ebiza 3.5 million. Kuyimanje I'm thinking of which ngathi ngaqala ibusiness so ngathi register i-production company. Awungizwa kungathi register mhlambe i-catering company. Kungathi register mhlambe something. Umuntu enuhlele kutheni ujabulela nje ukuthi umamelo recording uthenge iplasma. Ntwana siya ngiyakutshela. Uyabona ngutshela ukuthi manje ama-cherry lami wafaka endlini. Hayi boy. Azobuye echamekile. Kusho indoda ena 46 years. Idlula ka backroom ngabona. Amantombazana aphuma left and right, left and right, left and right, left and right. Uze ulala nabantu abanamaphenti adabukile agazukile. Diphenti sa teng di khuldi di kana ke digaratini. Motho wa teng gore ba tshintsha like nobody's business. Nedlozi la kuya sakwazi nokuhlala ngendlela abashintsha ngayo abantu. Kubulela uri baba wami akukhule. Omunye ngutshela ukuthi akungumfundisi. Namhlanje ubeke ikhola phansi. Njengoba ikhola phansi ubufundisi, uyibeke ngenxa ukuthi wenza ubufebe. Uthole intate yaMkhulu obehlala endlini eProtea. Ehlala endlini ukuthi ayikuphi la eGlenrich. Endlini eBond. Ahlala endlini eChurena. Umuntu waphuma. Uthe mephuma avele nje aphuma endlini ayohlala emkhukhwini ekokotela noma ayohlala emkhukhwini ephumula mqasha noma kwaDunusa ayindini nibiza njalo emjondolo somewhere ashiye indlu yakhe enkulu ayohlala lapha emkhukhwini efuna nje ukuyilawula ebona ukuthi endlini uyaphazamiseka ngoba kusekunengane endala ezibona yonke into ashiya umuzi umuntu ashiya umuzi liwed imoni labufebe kaRamotho. Wabona selifike idimo labufebe kaRamotho uhle motho athayi lo mfazi lo usengiphekela kabi. Umuntu ukuphekela kabi but namhlanje wena musadi uphela hampi kibuya ka musadi lo ngore monyetse 46 years ago usekuphekela kabi namhlanje. 46 years ago kapa 30 years ago. Today usubaba uhlele endlini lengane abantu bayithatha ina 21. Kuyinamhlanje lengane abantu isina 40 years. After 19 years of marriage, kana kuphikela kabi. Usumnike ingane engaka ezimbi ezizisifana nawe ngamakhala amakhulu. These are things of which are wrong. These are things of which asifunakala. Ingane zakho amakhanda khona makhulu zonke. Lezi ingane azibonje zakho. But hlezi uphika ukuthi this is not my child. Wawana bana ba dietsa dintho lefatsheng. Bana ba dietsa dintho lefatsheng o jwetsa nnete ya modimo. Today kana umuzi ukuthi yena hayi mama hayi ngathi manje kumele uthole imithi ngoba ngathi hayi mama umanzi hayibo ntate madala ushona umsadi wawo after iminyaka emingako silengana abantu sihlebe uhleli naye usukhuluma kanje no basa asibe neqiniso
kunyamala imali namhlanje ingane abantu icoshile uthi yona uyitshontsha imali uhleli nomuntu 40 years today sawutshelede mamela ngwaneso ngikhuluma ngabantu abaseyinkingeni zeimali uma useyinkingeni zeimali I'll just highlight few things for you mina Inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti nginento ebiza nge-magic wallet i-magic wallet umuthi osebenza ngabantu abathi mina ngikoleta yonke indawo and ngifuna ukuphuma esihogweni u-magic wallet ikhubalo it's not isithwalo ukulanda i-magic wallet kumele ufike nemali engange 35,000 ngizabeke senyakwenzela i-magic wallet yakho ukwazi ukuthi ube right then uma ungena 35,000 ngifuna uze la ekhaya wena umuntu semakhaya uzothatha umgodi wemali umgodi wemali ubiza imali engange 25,000 there is nothing for mahala emhlabeni everything comes with a price so impilo yakho ikwazi ukuthi ibe ngcono then uma umuntu uthi mina Mkhulu Hoti anginayo 25,000 ngifuna into okungathi ingangaphansi kuka 25,000 I want you to hear me very carefully woza la ekhaya uzolanda imali yomoya imali yomoya it's a help of izokusebenza ngayo izokufakela imali ngeimali lento le mangiwenzela you need to have a minimum of 20,000 rand then uma uthi mina Mkhulu imali ikhona but imali yami yakarafu imali yami kuthiwa imali yakarafu imali yami yokuretrenchwa imali yami yomhlala phansi I want to sacrifice ngento enkulu ngithathe mina into enkulu ngoba I can see ukuthi okay fine Mkhulu Hoti ngithole imali from emsebenzini engange 1.3 million kodwa kule 1.3 million ezingina 60 ngiphumile ngina 60 years manje ngiphume emsebenzini within 10 years ngizabe sengidlile imali le sengicedile vele zabe icedile 1.3 million nje wasichelete nje wasichelete uyabona mina mungihlanyisa manje uthi Mkhulu nginemali engahlanyisa uMkhulu Hoti it's when unemali engange 100 million 100m halapho uyakhuluma lapho umuntu ofika la ngitshele ngama 5 million wena ubuya ukhuluma lo what are you saying ukhuluma nobani ngamalini uthini kimi wena uthini kimi wena uthela umuntu ahlanyiswa i5 million but akanandlu akanamoto uma ufuna ukuphila impilo eclassic by the time uthi unemali alright nginemali uma uthi 5 million iningi by then kumele uthi usuku uzineyimoto at least u7 then unendlu then uthi wena uhlanyisa 7 million but awunandlu awunakoloyi kusami ucele phansi ayi wena suka la ukhuluma nobani ngalento ekhulumayo ubuya le mamela ngwaneso Inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD wozolanda imali yomoya ngemali njengange 20,000 rand uma umuntu uthi mina Mkhulu Hoti ngempela nginemali enkulu ngifuna into enkulu enginayo yaba phambili manje ibiza imali engange 500,000 but lapho kuphakamisa ebusuku so that ukwazi ukuthi ucontrol umhlaba ebusuku nasemini Inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti isithwalo sami sasebusuku isithwalo saphakade ngiyazibona lezi 100,000 200,000 300,000 wabona esaphakade mangithi la ngudlisile impela into yokuphila fika nemali engayi 500,000 you will never be poor again in your life kodwa nawe ke umuntu ona 100,000 150 200 siyakwenza into yokuphila ukwazi ukuthi nje ube right there are people of which are saying mina Inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti angifune kuba wow angifune kuba rich I just want to in life yami ibe normal ibe right ungeza ke wena uzositholela the miracle dish noma uzothola the 2 pots of money zirita 55,000 isikhwama semali 70,000 and so forth and so on so these are things of which I'm doing for abantu then ngingakhohlwa ke bonke abobaba abanamapipi amancane bobaba bontate badipipi senyane bontate babasimanyana amanyana mamela ngwaneso wozothola iyeza ibiza imali engange 3,500 rand ngiyakunikeza le pipi ulisebenzise ipipi lakho libe fresh Inyanga YoMpedi ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD ungakhohlwa wena umuntu onomoya wedlozi wangempela woza mntanami ngizokuthwasisa anginandawo uhluka kuphi kodwa mina muza kumina awuthwasa emsebenzini uthwasa usekhaya kubhala inqwadi ukuthi lo muntu lo yakula
ngikwazi ukuthi ngikuthwasise kahle ngoba niyadina nani mathwasa ngapha uthi uyathwasa ngapha bayakubhebha ngapha uthi uyathwasa ngapha bayakubhebha ngapha uthi uyathwasa mufike endlini lalembhedini uthola ukuthi ulalelekisithi mabetha khaleli mufike endlini uyasela. So such things, they are so abominable. It's a taboo ukuthi umuntu alalane asephehlweni. Inyanga YoMpedi ngibonge wonke amehlo angibukile ngithemba ukuthi afundile bontate basile lentina njalona umnyoda akhe kuhlupha funa imali engayi 4000 rand ngizokudlisela yona. Siyabonga.